MLA ke Nongkrem Constituency ubak Lambor Malngiang hak singi balang jong katoyo ula pentip bau ladap Thied naladia ya shispa Tylli ki Tyndong oksigen kum gajing penkre lupai kilat ajing Iarap caki Paidbah ka Constituency ki bidan kam oksigen lada kiyo ekajing pang COVID-19. Uba Lambor Malngiang ubalong chairman ke Meghalaya State Planning Board ula Thied ikini ki Tyndong oksigen naka karkhana penmi oksigen na bernihat. Bad akasi balang uluan penpoi gini kitiar sumar sakanong bak shelong. Shua ban pentip ikani unu MLA ke Nongkrem ulalum ikajingelang bad kihek ketenat kakot kakya apa ikajingelang DHS rengkat kajingedon lang ki majestor ha kaba kiletai sani na kebenta ban ajing syakri Paidbah ke Nongkrem Constituency. Habai keren bekila patai kubor ubat Lambor Malngiang ulong ba kajingnang bon ki beriau ki bayo yuknyang jingpang kelanang kiyo ha kejela. Bad man lagasngi ki beriau kilayap bat ki hospital kila kapnya kabala bu jeng wat ki bor penyat hospital ban aja katia ki nongpang ulong balada ki beriau ki bayo ikan ki jingpang kindang bon kat banang mi kisngi kan sapoi kapor baya ki bayo ki jingpang COVID-19 on hab ban ajing sumarno halaki yang kisam ulong badai halor kini ke Nongkrem ulat Thied shispa Tylli ki Tyndong oksigen ban la ban penbiang ki Paidbah ke Nongkrem Constituency ada ja bagi bayo ki jingpang COVID-19 ki hab ban sumarno halaki jong ki yang kisam Ulitho banakaliang jungu uladap ya penbet ikani kakam bat ketenat kakot kakya haba pentip beru baketenat kalkular bansaai kejing hikai kabakerki yaki ANM bagian dit ajing sumar kinong pang COVID-19 ki bahab ban sumar halaki jong ki yem kerki kalong bang akwa ban pentip syaki nongsong senong jong Nongkrem Constituency bahadin bang yoi yakani ka jingwan jong kani ka second wave ka bang ikhot tago COVID-19 sa second wave kalabu yang hagajing mut jing pakhat kaba jeliu kaba ngila sukhya hadu kata-kata but kadang mi gisngi ngatrai PPE kajing kiu jong ki cases hapo kani ka jala ka jongi but lada pipait hapo ri India hibrokoi kajing kiu ka along ka basakhay hadu kata-kata but kajing yabriu kam lesu ka bakai hasti jongi kajing yap kalong man kasngi ki cases mata ki kiu na ki aspa ki poi sakalai spa na kalai spa ka poi sakalai spa siteng batang skwa ba dito ani ka por ba kajing yap jong ki longkami kalaja hapo ka Constituency ka jonga binin ng klat iwi longkami manapok siyang laikor lakhano hapo Nazareth Hospital but nakaliang ka jonga habang apet ya kajing long jingman jong kani ka perthei kala isakhay hadu kata-kata but klam dapan salam nga skwa ba dito ipi ba ki hospital ki ba ajing sumar ki hospital sarkar ka civil hospital ka badan san photoli ki jingthia asaw photoli ki jingthia menta kalaj tangkawai kamut life kundai ladap ka Nazareth Hospital kila da pentip ba mdan shu ka jagathia namda ki nongpang but manne ka singi I SS in charge ng civil hospital I Dr. Andres Dekhar idang kren nagbasyay ba lada ka cases kanang kiyo si kiyo kumbalong manta kamut bat iwat iginongpang kibaday banit sumar di pag gijingpang ban admit hapo civil hospital kalong kabae Tikajing kali galong syanong inbu pat ya kibri gudang kam banyo yagwi pat kijing pang kibakiyo kide banyo ban sumar. Tikani kalabu udak jengkali ubahe ba haga jingmut jing khat jonga kumno bangan le. Ban ngasyem ya karay. Ban nakaleng jonga ki oxygen ki pangalapan kre nagabenta ki Paidbah jong Nongkrem Constituency hibrokoi. Kiladon hapo lenti but in stock yaki nagbenta Iarap ya kibriu kibangat ya uni kunyang jingpang namar kumbalong benta kamut kimdon jagat hiasyu pabamdon jagat hiasyu kihap ban iphai sala yeng kabagidon hayeng manu ban sumariki ban yo Iarap ban pensuk yaki Paidbah
Bakim don kam ban hab ban khuslai. Nga pensengo honi kapor baki Paidbah kimde ban khuslai. Namar unong mikmat jong phi adon pa bat phi ban support nadong sidong hakabide kumno ban Iarap igbasitam.